Then some more kwaba doba Adom TV bedroom health tips so aha na semenum bia yedim komo hwese de apomudin mo nsam no etie na wotwe mu de rabies ehun komo na yedie because day ya wo okra day ya wo kraman day ya no ahwe ni ya mo ne mpane ni bia rabies mbetimi aba no so bo ho anse one wo akwada ana wo podi agro wati na wan mpam asem anka na rabies ni bia ba mo titie no ye enyane se bia ye far from you there bi e bia na abo bi kra na mabontin unim se de etie tu kan ho na wotwe mu a ebeboa mo gusuwa ne Dr. Benjamin Kisisa su ene din komodo organize mo akwaba ye na ase emi se enu ade no kakakra bi na wo kire fatal no se wo ye ba so aye ho hwia 100% fatal 100% survival base preventable na mpesa oto uwie ho no so na ye hwe hawa rabies betimi enti se na kan no se yare no nya na ohun susa so start ya ini edro bia na zapa ne bia be wo wa be survive ya se jao na on asa no wo hwe wo kwa wow nti ema eye yare a ye ka se enye fe ebisa ko rebi na so mu de hie bi no mu fimu a enugwase ewu nti enye fe nti ena abato ba yo manga na se bibiri mu ama one of the neglected disease yare yemfa ni enkon ebrina ba edi enya kofoso ewu daada if rabies na obi be ka say then ba kwan ba na kofonya rabies rabies boa wa na kasa no emboa wa ewo a se na kan no mboa omamba nufuso na ampan bat eso kan na ampan no de ni say ono no so wo sa rabies na ono no enye ne hwe o ye just obi be ka say career ono kita keke no ole ni nam ono onda we no yare no enso san edi nti se abomofo ede kraman ekọ room ho na etimidima rabies ne eba yen impotem bi ete na aba impotem nti ye ka kraman ni jamo ana se mboya kofa se omedne yetra no omo munye bibi bo ne yen na yakofa omo no ene se ye ahweye ma bibia no enko help si anhwo musu yi a omoso so faso yenya etina obi wa okuta kraman wa anhwe ne yi na afede kraman no afede ono so akopa yare no kraman so ahwe ne kwa na wo so nipa no so abehwe nkwa na kwan be na obenya rabies bebe na no efi so kraman be kawo ana obetim jamo aso be kawo ana betim ti abo bia so be kawo ana obetim okuta rabies a ene ye kwan a obefa so enya na wo kawo no ti no ne ti aka so benya ne se no hunsuo a agbawa ne wo mu no eno na wohwa kramaya otoa se na obo ade bo mo no angasa no omudom tesio e de form ho nti obeka se kramaya de opeta free too much sa na etsi nti eno na ma omoye so ka ode ya num nsuo dada na ati nti se wo wonam na wonam be eti ana we na omo nsuo a omunya yare ni bi ka ode fine se abo no okaw na oti no oni rebisa unya rebisa okay nti enye se ye ka no obi unya nsuo abobi aka no pero say na rabies no kama kasa dada ni nyina no uzo uko bi feel as beware of dogs a excess bi fie no kama na bu agbe ko kama fa tiger nti se onimu obeka ma rabies na kwan ya fa so nya se ye kita kama na jama ye jom so mo ko ne number sabasa no mo ko kun kama ya obi a okon rem ana so didi so bola ana so no obi a no omudi agbo obi a ho nze kama omo de fa territory obi a pese obi be ko ne abobo anu ana be ko be bia ono ohwe so wo anu so mdom jo so ne market omo territory enti wo ko nkoko a na saka man no obi no ode kana na ode aba ofie na kama no so aso wasate die yeso sen edi no that size sen edi a na wo so nipa no the refi say wo ka wo ye ne hwefo ana wo ye ni una na no so abaye asem kesi ama wo na ye ka no enye kama a wonyi mpe ene ma rabies Ghana yenya kama ne ba 4 weeks odi na otwe say mienu miensa ekwan nan ninya no onya rabies ye de wo no ma me no wo ena ode woman ne ba tetore bi a bi say o kama be ne ka o si o kama ba katwa ne ka enti we de say kama ba katwa de den no wo ebia na ne ma me wo ena ode aman ti kama bi aka o se me ani da ho unless say kama no aye wan sa wo dia a wo sa fi bia no wo de pa ne egesi rabies ana say eye obusu ni bi dia wo ye sure and your cow dia na woni say we anya sa dia wo na baby ana ko bi fie na cow ti wa
enye say odi bedi agro ene na ekwan a ebefa so yen fancy na o chen nyame yadoma yen to aso enti o chen nyankopon yadoma kan ho sabre ya na yen to aso faseda no e ma endpoint homeopathic clinic o yare a yen ko ho e stroke say no ya admission was Spinters branch enti say wo stroke na wa kwa enko yen ko endpoint ho on nyamre mo e ma ho nto friend was 0244 867068 0244867068 Ochna kwa hode ho a ebesa to so memo akwa ba bi Adom TV bedroom jumadi so omrani adaje a ode maya BNT yeda se papa health tips no so yeda se wo ye enim se by this time de wo abo bi wo fie kraman ya na okra okwa me akobo no rebi panie no bi yenya ne sa na ye no omo a na tete anhwa eti okra no wan pay attention ho nsem no so ye tutu nkura no fu no obi afo samwe na mo monten menye ho na ne kodi agro because wo no open krama asema na opo okra se unim ni status se mo na yare ne bi woni mu na oka wo tim na wan pe ho asema nka bre no a obewi a kire do obe consider ti yensua de ye pa endpoint homeopathic clinic adaroma ene yetimi di nkoma ati se ye nti wo yare nko ade a yenko endpoint ho na omo aye hwe ye nyarwa ahodo number no ye 0244867068 midi de afia amankwa tamaklo